Ti surat ngentay ikan biyang ita ket naggapo kani pagayam Marlon ti Brookside, Baguio City. Kayat ko apay drama ti pakasaritaan ti biyag ko bareng pakaadawan iti adal nagiti padak adumdumneg iti daga programa yo. Bueno gagayem, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Marlon. Kabagyan tayo matlaang ni Doña Sela, kas lalulam day jay ta, kapidwa day dinanang ko. Ngam gaputabak nang da. Isu ama ko na nga adayo tayo kadakwada. Pudno day ta anak ko. Ngam ti pagsayaatan na bait. Kahit isaw ti panangirito nakin kay tibak na nga kabagyan na iti bangay. Kasla po na matten aday jay iti kasinsin. Nakitam ka din tiladawan na? Nakita ko nanang. Anya ti makunam iti dayjay ngayas asawa daken ka. Napintas ti tiladawan na, ngem dabyana. Makita abak nang. Dayjay tinapatag anak ko. Ti kasasaad na, kas may sa abak nang. Siyempre, no baknang tasawaem, makunan to maten abaknang ka. Anya ngay nga ron ti trabaho to. Anya ti amom, no pagbalinan na ka kas manager ti may saan negosyo da dito'y Pilipinas. Uwan nga agpaiso. No saan dito'y Pilipinas ti pagnaudan yo? Mabalin mo't nga ijay Amerika. Oh, di mo pa'y kayat? May sagan to na senyorito, wenno don. Nay, apay nga ngag sinay ka. Sa anak mo ta, nakalpas iti kurso tata. First year college lang tinalpas ko. Sana day ta tikit-kitain na. Basta'y ayatam, kan responsable ka nga asawa, naragsak tao ti linangan yaw. Panunutek pa'y tatang, nanang. Ano ti panagpanunot mo kat makasarak to ni ti sabalay di sikan ti inawanan. Iso nga itan ti panagdesisyon mo anak ko. Itan! Masan sa napilitan dak nananang kan tatang asawa ko na di ang melody. Anya pala ti kukungay. Asawa mo na. Uwan nga agpaiso. Tapnadamot barkada mi addon wano senyorito May sakla pobre sa baknang dayjay. Ang mga nagbalinak tulang nga Andres. Apay nga na dito ti panunutin. Kan napintas mo't di impakita maladawan na. Uwan nga raw. Uray nalukmag ako nam ta sexy mat. Adda korte ti pamagina. Kan awan ti bilbil na sika. Siyempre, baknang, ado ti machine ijay pagtayangan da pag-exercisean na. Una, magatang na at ado matigatang na. Panunutek pa'y. Asawa mo, no nasaya at lakit na tao. Apay akas laaborido ka, Marlon? Adda ka di parikot mo? Nanang, dua na tawon, kalpasan na di kalay sami ka ni Melody. Apay aya? Dua mo tinatawon na saan na nasaya at di mapaspasama kanyak. Isu pala da di ibagbagak kada kayo apagbutngak ang mga sawa iti may sa abak nang kan di adal. Anya ti kayat mo asawan? Awan serbik nanang. Apay kat nga awanan. Asawa na ka ti may sa mabigbig-big a babae. Gapo iti kinabaknang na. Kandi adal pay. Saan natal na tiriknak kan panunot ko nanang. Saan ka naragsak iti panangasawa iti may sa abak nang. Marlon, umay ka man dito eh. Sintirek ti panangay ayab ti asawa kanyak. Naisaga naman ti kotse? Wayne! Nawashing amat lang? Wayne! Pati pan nakawasing ti kotse. Siyak pa'y lang man. Manumot na jay 60 wano 100 na maksa iti kwarta na. No ipawasing na. Kuripot. Anya pa lang arutang aramidang. Pagandara mo na, tamakantan.
sursuro? Ha? Lukatang nga umuna tiri daw ti kutse iti batog ti tugaw ko. Kapit lang. Ulay mo't daytan, Melody. Lino katam ko may tayan tapno sana ko na nagrekrekos pa. Kano ka pa'y ang nakasursuro nga reklamo? Sana ko malagtagta ka rin. Sige, mapantan. Kabayatan ti panang itulod mo kanya iti opisina. Agsarita taman ana imbag Marlon. Sige, ibagam ti kayat mo. Ta si dadenggagak mo. Naumakakadin kanya? Apayakas ta ti saludsod mo. Gapot talabanan nakmanten. Kas kamala asinon nga agsasao kanya. Agsasawak ka kas may isang asawa. Kas ka matistyle ko. Agsasao-akan ka kas may isang asawa ngam sintiram matan. Apay nga ang nagbaliw kan? Sana ka nagbaliw, Melody. Mangrikrik na aklaan. Kas lang amin katulong uno boylaang titratom kanyak. Saan nga asawa? Well, nukas na ti pangipagarop mo. Awan ti mabalin ko. Makamukan. Nato, Apay? mapantamot pa siya rin ni Marlon Ang mga nagsinsintim yan tumanan gapiti kasasaad na. Nagbidot tagayam gayam. Wan nga rod, nagbidot taan ang durugkan kwa na idi ang mga sawa ni Melody. Ti amok kat agnamay. Tabak nang kat nga rod ti maasawa na. Saan mo't gayam? Tag-konsumisyon lang. Ala, mapantang nga rod pa siya rin. Sige. Marlon, gayam. Dispensara mo. May saak mo't anang durdurugkan ka mga asawa kini Melody. Oray siyak mo't Marlon, friend. Ti amok ngamin kat sumaya at tibiyag mo no kas di taramidem. Saan? Ta nagbalinak akatulong na. Gayam. No umay dagiti kaopisinaan na. Awagan na kakasla babaunan. Wano driver amapan mangsukon ka na kwa na. Oray kuma no yam amunak met kas asawa na. Kasano nga rod ti panangyam amunakin ka? Awan. Basta aggagantil, agkakatawa dalatan. Kasla awan makitkita da. Madi ang arod no kasta. No jakla pampanunutan da na ng kentatang agraman ti anak mi. Karita ko ni Tisina. Ay, saan mo nga aramidon dayta Marlon? Ano sa mo ta adaditan? Pudno dayta Marlon. Ano sa mo ni Melody? Basta san nakalakid di adangran. Adang amin dagiti asawa babae amang dangranda. Barsaken dat asawa da, unumalwan da. Saan mat kat dingag kasta? Ngam ibabain nak iti sangwanan ti publiko. Ipakita na ti panangandar na kanyak. Anya? Nasaksakit pa dayjay ngam ti malunak. Pagsaritaan nyo anay no daytay mayat ti ulo na. No daytay in the mood. Wan nagpaisaw. No daytay lalailon na ka. Sambutan nga ibagay tinasaya dagiti arambid na adi may parbang. No may papaniti lailo. Awanan ti lalailwan na kanyak. Kasanulayan niya. So, masadutak mo ti namang lailo ken kwa na. Nya pa'y tiganas mo ngay no kasjay mo ti asawa. Ha? Kinapod na nato maumuma akon. Adan to siguro pan nakaumak iti gusto. Madlaw mo lakay. Tay, Ti aramidon ni Melody iti asawa na. napayagan Imbag ta saan niya agriri ti anak ta. Nasingpot ni Marlon nga anak ta. Un nga raw. Bareng ano saan amauma, wano mapunuan. Barang, bakay. Nagawan mo't apanunot mon Marlon. Lokatam mo't di bangir ari daw ti kotse tarumwar dagiti ka opisina Saya pa. Ganito yung pala, friend. Para lang sa.
Talaga di nakyam amo ka nakuha siya ti asawa na. O sige, tumanan kayo and feel at home. Magpaparelax na dito balay mo. Agyan kami sa sigoy. Agasam da ita, balay mo. Kung kunadalatan, imbes sa balay yung tagasawa kami ikat nga ron. Awan na talaga. Awan ti serbik. Marlon, ayan Inday. Paglablaba. O sige, sana bale. Si kanti mang nasagana iti pagsasangwan mi nga gagayam. Ha? Sige. Nagkagat man ni lakay mo niya. Man ni kastang asawa. Iba akong mag-train. Anya ayat ti pagmismisuotam. Di nakpayam, amumat ka nagiti ka opisina. Am-amuda kan dagijay. Saan dat ngam amo? Kat na imay da amin, idi kasarda. Apay nga ro da kas ti tratom kanya kiti sango da. Anya manin at trato ngay bagbagam. Kasarsarita ka. Apay ngay, abastusan na. Saan ka basbastusin? Basbastusan na. Agsasaw akpay pampanawan na. Diyak namin kayat tiriri. Tarupang! Di nakpagbalinan nga awan ang muna, Marlon, ha? Nukasta ka! Di nakpagbalinan akas kan kang awan ang muna! Paglablabas ka! Sige! Sige! Idisong talayat mo! Idisong! Makauma ka! Pumanaw ka! Masansan mo tanti pa nagapayo kan ni Melody. Awan ti basol ko ken ko anananan. Dah, nini, kasasaw niyang pimanawan. Ay, mariribukan ti anak ko. Apay deje ataaw. Nakarupangat arimbar. Nya, bay amaw. Kanayon matan niya agapad ang agasawa. Anya ngay nga ro ti maaramidan tano kasta. Narigat mat ti makibiyang iti apa ti agasawa. At dabigdot tabakay. Saan mo nadakdakamatan? Tama konsensya aklaang. Awan mutla ti sirbi ti kwarta. No awan ti talina ay ti panunot. Pudno day talakay. Kasarita ta ni Marlon. Wan, bagbagaan ta nga aganus laeng. Ngam ti agrigat, gapu iti kinarigat, agapuanan ti kinaawan kwarta, kan pagsapulan. Nataga din ni Marlon, nana? Awan mat, rimwar manipod pa'y itay agsapa. Ngam di pa'y simang sangpot, aging ga ita, alas 5. Sige nga rod, nana, indapay. Ibilin mo lang ang kanyak, no, anya ti ibagaktukan ko na. Agsubli aklaan inton bigat, nana. Imay ko la pinasyar. Sige, ibagak ta saan arumrumwar no bigat, taurayan na ka. Wala na, sige. Nek, isumot gaya man ti sumungat. Naggapon ka di, Marlon. Ito lang. Adeng sangpot ko kiti Kapag iso ti kandam na daw. Nakasyat ka matan gayam. Well, ituloy ta. Damat sangpot ko. Kung adda ka matla dito yan. Nagsita. Awanan. Pare. Awanan di serbik. Tilangan ng anak ko, ti ragsak ko. Marlon, pare. Ne. Gusto pare. Nakaaduran. Napartek ka pa sigod na si Mangpad. Ore, agin inuma ka diretso. Ano, maunata ka mo tan. Saan na pare? Agladingit kaming agagayim mo, no kasta ti mapasama. Amumat, da kami agagayim mo ti mangipatpatag kan mangilalagan ka. Kasta magdatatanggan na lang mo. Pasubod lang tayo tidadakal ko na daw. Pare, nagbigdot ka. Pampanunutan dati pagsayatam. Iso, kinayat da ang mga asawa kay tibaknang. Siya? Gusto daytan pare. No, daman mapabaso diti dayta sagsagabamit ha. Ni Melody nga asawam. Ngamin, nag-pride, natangid. Talaga mo. Pagbiyagak nga oray, awan da dya babae ti
biyag ko. Diyan ako, importante kanya sa mga iso. Hagngadal ka pa yan, pare. Mawatan ka. Malala. Yun na namon, tapno, makapagsangot naman na ninton bigat. Oray, umay kanto, dagasan dito eh. Sana ba, may? Ha? Itong bigat pa lang. Ilom na ito, patingga na. Anya? Iluman. Pare. Nagawan abain mon, Marlon. Pinagururay nak iti angin. Pinagmut talang nak anagururay iti awan. Di mo pa isungbatan dagiti awag ko. Gayang nabarbartakan ang masang patak. Ay, hagdang na ito giwag mo. Riyawan na kon! Dahil tadi may parbengkan ka na nga. Manipot na nata. Di ka pa'y nakaraman kanya. Ngam siya kanayon nakatabisan. Nalabas ka. Uyok ka! Di mo nulitan di mga sipat ka niya nga tabagkilan ka nulitan pa. Awalan kay tibayin! Nabartak ka lang aming kat. Ngam tanda nam da ito, Marlon, ah. Agsarita tayo tinalapat apaman amausawan ka. Kat agsagana ka! Ay! Itata na usawan kan. Agsarita tan itinalapat. Wan, Nakarit ka na. ibagamon ti kayat mong ibaga. Tanakasagana akit anyaman ng ibagam. Sika nga awanan kwarta kan adal anay kamkamang iti pamilyak. Dinak pagbabarte ka na. Gapo di talagdagas nga ugalim. Pagbalbalinan nak ng Andres. Narawam kan. Huston! Awan mat inkamang mo kanyak. Malaksid tapagan anay mo. Isumay tamat lang. Mabalin mong ti pumanaw iti pagtawak. Naumak maten Mr. Lonely. Isa dinagdagos kong tipimanaw. Iti daydi akan ito. Saan nga amin abaknang maasawa kat nasaya at ti kababalin na. Napanakkel ti naasawak. Gaputa baknang kan diadal. Kat gaputa kayat ng tisina. Nagmayatak maten. Takasla akla balod iti pagtanganda. Kastaan kat agyamanak kada kayo. Ti surat ngintay ikan biyag ita agundaway kat naggapo kanipagayam girly ti Baguio City. Kayat ko apay drama ti pakasaritan ti biyag ko bareng adama-adaw nga adal manipod karag ti padak nga agdengdengay. Bueno gagayam dengden tay nga rod ti panakay drama ti pakasaritaan ni girly. Girly, agsagala ka man ng Lunes kan Martes ta adal show tayo. Ay, kanayon na nakasagana, sir. Amoy umatin kanya. Masapol nga ag-rehearse tayo karag ti combo, ha? Wan, sir. Masapol na dagiti hit ti kanta. Uri awan rehearsal, boss. Kayang-kaya yan. Impagam, ha? Diyak kaya ti palpak a show. Remember, mabaybayadan tayo ti Osto. Amok data, boss. Di ka tanan, tunalaing dayton. Oray saan ka rumrumor iti telebisyon? Sikat kalatamot, friend. Siyempre, iba na ang magaling. Talaga, mat. Ano ti mga ala kanyak nagkanta? Kaya't masawan, saan dangal alaan ti grupo? Sa paminsan laan. Kasta ka di? One friend. Ngam siya? Ado ba'y ti papayak? Tadyak maatindaran amin. Imbagpay kun ka, taadon ti ornong mo. Awan ti urnong ko. Day ta akaado ti siyom, awan pa ti ornong mo. Makita mat. Agkakangina ti kawas ko. Kan siyempre, ribo-ribo ti pinagpapintas ko. Ay, wanan niya. Ritoke ko naman. Day ti kinasgastosak iti dakkel. Nagpintas ka lang arudan. Nagparitoke ka pailaan. Kurang, friend. Siyempre, buyain dakdag iti tattao iti panag-perform ko iti stage. Iso arong lang na pintasak. I want a perfect beauty. Unay daytan? Inikan na ka lang arudan na po Diyos iti napintas alanga kan bagi. Tagi kurangan pa'y. Hello, sir. Good afternoon. Hi, girly, adat ti BF mo.
di da kalaang tama da mati rehearsal. Sige. Itugaw mula dito. Mabilang kay rehearsal. Nalalaing na kita. Wan, sir. Agyaman na. Bilibak matkan ka, Boyet. Love na love mo ni Girlie. Masamsam ti parang bantay mo kan kuana. Siya ti number 1 fan na, sir. Kasta ka din. Wan, sir. Sa bagay, rumbang lang nga bantayam ni Girlie. Taado ti ag kurso nada kan kuana. Nakasek-sexy ngamin. Ken ma-appeal. Agyaman na kadagita pa madayaw, sir. Is a very proud of ken ni Girlie. Girly anak, nasaysaya at matlaang daytay natural amakun ko na. Anya man ang tidilawan niya kanyak, mama. Ay na anak ko, sa anak anaruwam ang maawagan iti mama. Nananglatan, tay sumot ti sigod nga awag mo kanya. Ay na, mama, agkal na kayo man. Ignorante kayo lang agpaiso. Anya, Dinidildilawan ti kasta nga awag ko kada kayo. Nangyunan mo at dadag iti barkada kung no gagayem ko. Kan ornosin niyo matibagbagiyo Saan kasta nakabadbadoy kayo? anya. Manipod idagap abroden ti anak ta. Si mabalimutan ti ugali na. Talaga kasta bakay. Lumaing a lumaing. Ken pumintas a pumintas. Iso nga ipakita namot nga imasinso na. Adaw ti kwarta na mapan iji abroad. Adaw ti pagpapintas na. Tidilawa kat ti panagparituki na. Apay aya. Ang mga numakaala itirigat na iti dayta. Saan mat siguro ta doktor mat ti nang rituke. At dangamin na ipadpadamag iti TV. Nagparituki iti barukong. Saan apulos ang makabado iti pites. Nasakit ti barukong na. Pasig ang naglalawa ti mabalin na nga isuaut. Aging gay tinadaan iti breast cancer gapo iti dayjay. Saan mat nga amin siguro? Uwan mo't kit di Ngam adapay may saasinger mo't laang ang nagparito kimot iti baba ti patong na. Kahit Naging inot anarunaw jay ingkabil da iti baba ti patong na. Nga isumot ti dandanin na nakatayan. malagip ko na ita. Wan, ano na ita kabil da. Wan angata. Ngam saan anasaya at dagita arito-ritukin no pakatayam tumutlang. Wan no pakaalaam itirigat mo. Bay, am isulti kayat da. Sauray pakibiangam, no di damot kayat ti mabibiangan. Awan mutlat maramidam. Ngam je anak talakay. Masapul apalagipan, wano bagbagaam sagpaminsan. Sana gaputas sikatan iti panagkanta na kadagiti na duma-duma aluglugar, wano pagilyan. Ket ritukin aritukin iti bagbagina. Kasaritak tao. Anak, ita tadi kay pa'y nakapan iti pagpabuyaan niyaw. Alaak na iti agundaway amang palagip ken ka. May papanitian niya, papa. Tatang ko nam kadilatan. Agbada kayo matkan ni mama nga ignorante. Anya, Ibagayon ti ibagayo, tadapay aramida. may papan iti panagparparito kem anak. Apay manan. Saan mo una ita amang ano makaala ka iti rigat mo? Tila pagbutbut nga nyo. No agbuya ka iti nyos. Adaw ti mabuya makasta ti kaso na. Dagiti agparito kay ngagsabgrap iti nadagsa na sakit. Dayta ti amak may kaninanang mau. Saan to ama pasamak dayta? Tapilpilyak dagiti nalaing wano expert a doktor amang taming kanyak. Ngam saan man adayta kanayon ti bagbagayo? Tama ka oma. Ganaysa, saan mat ada kayo naggasgastos? Wain, adak ditan. Ngam nagsayang anak kaw. Taadu unay akwarta ti mapan iti kariritokem. Apen no ibang kaum, mono yalam langan ka nagiti napapatiga banag. Kasi ti daga, mono ipan mo iti negosyaw. O nagpay ti bagbagik sakbay dagita. Nalawag mat ngatan, papa! Aday ta. Umawag manin ni Boyet.
Dapat iti at tao takas lang mapagpugawan. Ang karatex ka nagkaraawag. Makapasuron. Sungbatak man langan. Hello? Girlie, Apay? mabalinyag sarak ta iti sigod a pagsinsinarakan ta? Awan ti panawon ko ita. Tabisi kami para iti sumaro na a show apapanan mi. Ita ka din? Saan? Nga meeting ni? Kahit ko kumangag-date tapay, sakbay mapan kayo manin ni Balasyo tao. Iti sa Balinton ngal daw. Kaanon to man daytan? Amangan no, bulan man ti palabsen. Nadag diti Pilipinas kanayon tamat nga kita. Wan magsarap. Isang awat ti makulam. Kasano ako na makanayon? Kahit kanayon nagmatapayan. O sige, taado pa ti asikasuk ka sa pulak. Makapasuron. Makauma. I-break kunsan. Ginagarak ti may dito balayo, Boyet. Apay ka di? Adda ko madamagak. Nga, anya? Kumusta ako man ni girlikan ka? Anya? Saan aya kanayon kayo matnyag kita ken nagsarita? Ken ura iti cellphone. Agtintin nawag wenno agtintin nix kayo man. Saan ka di? Kasano ang makontak ko nung nag-change number mo tun? Anya? Ibagak man langan, Boyet. Si mabalin di gayim ko manipod simmikat. Ah, Kasla saan na kun ngam mo? basta ka di. Isong ibagamot kan kwa na Saan kumamot ngagbaliw? Apay nagsinay kay tinaunag. Sakto pa kayan ayat na. Ket nagbalinan nga wan serbina. Kasta? Wan. No kasta. Wan Michelle. Nagbalbaliwan ti kayem mo. Nangato nga minan. Pudnot ako na. Ngam, nasaysaya at no, prangkaan na kon. Tapno sa anak ngagbalin niya awan amuna. Nga agur-uray iti awan. Una. Kasaon nga min. Pagsaludsudam. Saan na masapol? No, ipakita na kanyak ngawanin ti servik. Okay lang. Jak ipapilit ti bagikkan ko na. At dapat man siguro dita. Ngam sayang ni girlie. Nakapimpintas. Pimintas sa pimintas. Nakapimpintasan. Limaing pa'y alimaing agkanta. Pudno dayta. Ngam, adakin mapuyan na. Anya nga dayta? Pinasayata ka pa ba ni? Dayta, timapukpukawin kan kwa na. At dapay pagdandanagak iti anak talakay. Anya. Kunak no sigarilyo kun arak laang tibisyo na. At dapay sa balay. Anya pay. At da nakaibaga kanyak, anasumok na payang ti agdroga. Anya. Dagiti kakaduan na iti kumbaw. Nalaing dangag marihuana kan agaramat iti siyabaw. Kasta ti kuna ti asawa ti maysa kadagiti kumbo player. Ay, delikado na ita. Ay nalakay. Timangkanan ti ulo ni girlay. Kaputabang mangtad iti kwartata. Kasla inikat nan ti karbangan tamang dilaw kan mangbagbaga kan kuana. Pakadaksan namat aminan nga aramiden na. Wan nga raw. Sayang ti talento na. Sayang ti maigigaman na adadakil agatad. No tila pangar-aramatan na. Sayang. Itilasod ti dua at tawen a panagkankanta ni girlie tinaduma-duma apasat ti lubong. Talaga abaknangan. Baknang iti pasig a pagpapintas kan retritoke a. Sa bagay, adamot kwartana. Iso ang maaramid na amin akayat ng aramidan ni tibagbagina. Uray ko mano sana nagbaliw. Wen nga rod. Awanin tamam muna. Talaga Apay nga ta nagbaliw mo't ng tigayim ko. Kastan sa titawa bumaknang. Agbaliw. Sa bagay. Saan mo't niya amin, ngam kaduan na ti kasta. Iso asulisog ti kwarta. San ka di? Pudno dayta. Kwarta ti ramot ti kinadakas no daduma. Mangmangagan tayo kanayon dahi ta apang magbaga may papan iti kwarta. Ngam no apay, asaan nga ipapuso dagiti dadduma? Ad-dakit di gunoden da ati kwarta. Ti madi, gunoden da pay iti dakas awagas. Ala, sapay la kuma, tano makaadon ni girlie, makamiris tumot dun.
Kapayatan nga umadado ti kwartana. Tumangtangigmat. Iso alipata kon. Total, isumot ti muna ng lipat kanya. Sikat at talagan ti anak ta. Ngam awan mo ti maururnong na. Mas daawak mo't Awan sapay pang emergency ang naurnong na. Namnamaan na ngamin nga inaldaw ang makaigam iti kwarta. Isa dinan ammo ti pangip-ipanan na. Ay nalakay. Uray kumamat no saan atumulad kadagiti daduma akombo player. Wano singer nga agad adik tadakas ti kasta. Wine, dakas ti itid na iti salunat. Amangan kit dino matiliw nga agar-aramat iti maiparit nga agas. Saan na matakayat ti pabagbagaan? Uwat nga raw. Imbaga, deposito tadagitin intid na kwarta. Talo saan, ay, awan to, ti para ti makuna masakbayan na. Sapay la kumatalimad nga agibang bangkaw. Daytay santa nga mo nga adugaya mon tinaibang kuna. Boyet, sumangpot gaya man ni girlie dito Pilipinas. Kat agpabuya di Tarlac ken Pangasinan. Mapagtantuwa mo't buyaan. Saanan? Ha? Si Kantolatan? Makumikumak? Nasakit tinakam ko kunama. Tay sumot tipod no. Talaga makumikumak. Kan naawanin ti isem ko iti kakasta. Kay kayat kong tagbuya ti sports. Kasta ka di? Juan Michel, so pasensya ka na. Si Kantolatan ti mapan. Ayabam dagiti daduma gagayam tayo akadwam. Lakay, subangpot ka no ni girlie inton pikat. Agpabuya siguro di tao eh. Buyaan tantumag. Saan ay, taibain na tantumanag. Kasta nga tati aramiden na. Yaklamaw. Mabalin mo mati mapanagbuyan tao, no kayat mau. Ay, mailiwak mo iti anak ta. Takanayo na nga awan iti denata nga uray adda dito'y Pilipinas. Dandanisaan nga agpakita kadata. Boyet, adda ni girlie di balayda. Adda ka no rikriknaan na. Anya? Wan, isa ama pantamamot pa siyaran. Kasla, addan sa kanumot sakit na. Anya? Jay agong na, nga imparituki na. Nan ano? Nag-impiksyon sa kano. Mapanta tapambaranta pa siyaran. Sige, si Kalatan ti mapan. Apay akastamot ng tilangam girlie. Kasla saanan asika. Apay ngay. Ang tinagsanakan sir dahi ti agong ko, tadim makal. Wen nga rod. Ala sabalin at talaga tilangam. Naglaing kantumat nagparituki. Wan nga rod. Milyon ti magastok iti daytoy no iti abroad ti pagpaakasak. Uray milyon ditan, basta maagasan ka. Ngam ti mapukawan ka iti biyag. Uray tanalakam tumanan na padaan ti kwarta. Sapay ko matamay kanak pa iti gundaway, Michelle. Ipakpakasik dayto iti Diyos. Kasta ulay ti babawit ang nagpapapintas. Ken nagparparitoke iti namin ado, Mr. Lonely. Sinaysayang ko ti kwarta. Naimbaglakit din tayo nurnong dananang kantatang tininted ko akwartada. Isungad da nausar ko, anapan nagpaagas iti abroad. Nakautang akpa iti dakkel. No ipalubos tinamarso ang agimbagak, ikarik pati masapulak to akwarta. Ket agpaayen kadagiti agkasapulan, kang runaan ti pamilya.